Deo sebe posvetio je afirmaciji institucije u dalekom svetu koja neguje uspomenu na lik i delo velikog sina svetske nauke. Zaslužan je prethodno kao predsednik, a sada potpredsednik Tesla foruma iz Perta, što se ime srpskog naučnika Nikole Tesle danas pominje, slavi i poštuje na prostorima petog kontinenta. Sasvim dovoljan razlog da ga upoznamo. Branislav Grbović imperativ je za energičnost, profesionalizam, ali i emotivnost u koju je duboko ukorenjena vezanost za maticu iz koje je prilično davno otišla. Gospodine Grboviću, kako izgledaju vaši susreti sa domovinom s obzirom na preveliku udaljenost Australije i nemogućnost da se vrlo često dolazi? To je naravno uvek jako prijatno i lepo doći, sresti prijatelje, rodbinu i mnoge druge. Australija jeste daleka zemlja i to još povećava taj doživljaj, kako bih rekao. Ja do duše po prirodi svog posla otprilike svaka 2-3 meseca naiđem, ali na po par dana i naravno uvek je prijatno i drago mi je da vidim prijatelje i sve one sa kojima sam zadržao kontakt. Kao 18-godišnjak, završavajući gimnaziju u Americi, roditeljima je pisao da bi se bavio novinarstvom i studirao paralelno 2 fakulteta društvenih nauka. Ipak, životno opredeljenje odvelo ga je u svet rudarstva, u čemu mu je profesionalno temelj dao njegov otac Miroljub, svetski priznat stručnjak u toj oblasti i jedan od najzaslužnijih u izgradnji i vođenju Majdanpeka. Upravo na gradilištu tog čuvenog rudnika bakra, inspirativno se igrajući, Bane nije ni slutio kojim će stopama krenuti. Ja sam beogradsko dete sa Voždovca, išao sam u školu, u osnovnu Filipović. Odatle sam bio naravno najlepši uspomen, onda sam bio 2 godine u 12. gimnaziji, potom sam bio student razmene u Kaliforniji, završio srednju školu, vratio se, završio mašinski fakultet i magistrirao ovde u Beogradu. Onda sam, uglavnom, radio sam u Rudarskom institutu, po svetu sam radio, šta znam, po Indiji, Burmi, nešto sam bio u Americi isto, ali sam bio uvek u rudarstvu, kako sam počeo da radim. Onda kad su došle one 90. godine i, da kažemo, sve nesreće koje su nam se desile, kao i dosta ljudi sam razmišljao sa svojom porodicom, sa suprugom i decom, šta da radimo, da li da pokušamo negde još, da li je vreme došlo da mi pogledamo negde. Sad, s obzirom da sam radio u rudarstvu nekako, a uvek sam volao toplu klimu, more i tako dalje, opcije su u to vreme bile Kanada, Južna Afrika, Australija. Mi smo aplicirali kao nezavisni aplikanti za Australiju. Dobili smo vizu, otišao sam u Pertu, zapadnu Australiju, jer sam znao da tamo ima puno rudarstva. Nikoga nismo poznavali, tako reći, jednog kolegu s fakulteta sam poznavao, ali nikoga više. Tamo smo ostali, došli, našao sam posao posle 3 nedelje i ostali, eto. Još uvek smo tamo, makar ja i supruga. Zanimljivo da su mi se deca vratila, sad za kako dugo ne znam, ali deca vole ovde više, pa vidjet ćemo kako će biti vidjet ćemo kako će oni svoj život kreirati i kako će dalje to ići. Branislav Grbović jedan je od 9 Srba sa prostora petog kontinenta koji su stvorili Tesla forum pre 15 godina. Namera da se na početku prezentira lik i delo Nikole Tesle proizašla je upravo u vremenima kada je borba za istinu o Srbiji bila veoma aktuelna, a naši ljudi u rasejanju na različite načine bili u nju uključeni. Tako su istina o Nikoli Tesli i isticanje njegove veličine dali doprinos ukupnoj, do tada oskrnavljenoj predstavi u svetu o našoj zemlji i našem narodu. Tokom svih ovih godina to je preraslo u zaista jednu lepu organizaciju koja podržava i nauku i obrazovanje u celini, a pogotovo među mladima. Tako da smo niz manifestacija tokom godina veoma uspešno realizovali neke skupa sa organizacijama ili muzejima ovde iz Beograda i to isto planiramo u narednom periodu. Od onako značajnijih događaja, jedan je, upravo smo pre jedno mesec, 2 postigli sporazum sa muzejom Nikole Tesle iz Beograda da 2017. godine opet dovedemo njihovu izložbu u Australiju.
Do sada smo to 2 puta činili, jedan put 2006. godine povodom 150 godina Nikole Tesle i drugi put 2011. godine kada je to bio neverovatan uspeh. Tako da se nadamo da će 2017. nova izložba isto proći. Kažem, to je vrlo značajno. Ovog puta bismo želeli, pošto ja dolazim iz zapadne Australije, gde smo stvarno sa Tesla forumom mnogo toga postigli, želeli bismo da tu izložbu prenesemo i u istočne države, znači u Novi Južni Vels, u Viktoriju i tako dalje. Mislim da ćemo to moći uraditi ovoga puta. Imamo veliku podršku i Australijske ambasade iz Beograda, a u nekim našim projektama, evo pre nekoliko dana povodom turneje Ursula Jović i Etihad nam je pomogao, tako da se nadam da će to još više publiciteta dobiti. A nezavisno od izložbi, takođe imamo mnoge drugih aktivnosti. Mi svake godine nagrađujemo najbolje studente u oblastima koje su vezane za Teslin rad. To je nešto što se nastavlja, to je prošireno i na srednje škole. I, kažem, mnoge drugih, ne samo aktivnosti, nagrada, nego i projekata koje, na primjer, studenti koji pokušavaju nešto sami da naprave, neke inovacije da naprave, poput vozila na obnovljivu energiju i tako dalje. Mi nalazimo načina da uz pomoć dobrih ljudi, naših sponzora, skupimo sredstva, da im pomognemo da pokušaju da realizuju tu svoju zamisao. Jer mi smo, kako bih rekao, društvo, community group, neprofitna organizacija, mi samo dajemo, ništa ne uzimamo. Kakva je vaša saradnja sa srpskim organizacijama i fondacijama iz sveta? Pa moram reći, sa određenim brojem organizacija je izuzetno dobro. Postoje širom sveta jako dobri ljudi, jako dobronamerni ljudi, ljudi koji pokušavaju nešto da učine, pa ne samo za, da kažem, za srpsku imigraciju, nego i za zajednice u kojima žive. Tako i mi kad smo počinjali, mi smo možda imali sumnju da će to imati neko ograničenje, da ćemo možda samo u našim užim sredinama uspeti da plasiramo tu neku informaciju. Međutim, u početku smo dobijali pomoć odasvuda, na primjer od Tesla Memorial Society iz New Yorka, gde je doktor Ljubo Vujović sa svojim sinom već više od decenije ili 2 decenije radi na sličnim aktivnostima. Onda, na primjer, pomenuo sam Muzej Nikole Tesle iz Beograda, izvanredna saradnja. Mi smo, na primjer, u Pertu organizovali međunarodne konferencije o Nikoli Tesli, gde smo skupljali naučnike iz celog sveta, među njima i neke vodeće stručnjake srpskog porekla, poput, na primjer, profesora Jasmine Vujović sa Berkeley University iz Kalifornije i mnogih drugih, ili naše dece koje su, na primjer, rođena srpskog porekla u Australiji ili u nekoj drugoj zemlji, i kad su videli da se konferencija o Tesli, prijavili su i svoj rad. Kad kažem dece, govorimo o mlađim ljudima, doktorima nauka, profesorima i tako dalje, ali te emocije su ostale i taj neki trag preko njihovih roditelja ili baba, deda, i tako su se priključili. Tako da to mnogo pomaže. Najiskrenije mislim, a ja sam, što kažu, dosta aktivnosti bio uključen sa drugim organizacijama, ovo je nešto najpozitivnije, nikada nije našlo, nikada nikakvih problema nismo imali, svi su nam samo pomagali i to je jako lepo. Delovanje Tesla foruma nije bilo teško prepoznati u australijskoj sredini, što ljudima, poput Branislava Grbovića, koji podstiču njegov rad, pričinjava veliko zadovoljstvo. U kojoj meri postoji podrška australijskih institucija i kako se ona manifestuje? Ogromna podrška postoji. Mi smo svi zaprepašćeni kolika je ta podrška od početka. Mogu da vam navedem par primjera. Pre jedno od 7 godina smo dali predlog Ujedinjenim nacijama da se 10. juli, rođendan Tesle, proglasi za Međunarodni Teslin dan. Predlog je podržan i od strane australijskog premijera u to vreme Johna Howarda i premijera Zapadne Australije Jeffa Gallopa, svih vodećih univerziteta u Australiji, muzeja, apsolutno svako kome smo se obratili, čak je šta više, da bi dobio na težini Jeff Gallop, premijer Zapadne Australije, podneo taj predlog lično Kofi Annanu ispred Tesla foruma. Često smo se pitali otkud taka podrška i interesovanje. Moguće je zato što mi Teslu prikazujemo ne samo kao Srbina u Australiji, predstavljamo ga kao nekoga ko je toliko veliki da je dao doprinos čitavom čovečanstvu, da čitavo čovečanstvo toga ima koristi i treba da mu je zahvalno. Tako da je ova organizacija u stvari australijska organizacija, bez obzira što smo i mi Srbi ustanovili. I verovatno i to našlo na neki način nije svedeno u, kako bih rekao, uske etničke okvire. Mi naravno smo ponosni što je Tesla srpskog roda i to u svim našim brošurama
prezentacijama ističemo da je srpsko-američki naučnik, da mu je otac srpski pravoslavni sveštenik, da svi njegova dela praktično su u muzeju ovde u Beogradu, ne na nekom drugom mestu. Ali smo takođe svesni da je čitav svet, da je ono interesovanje i da je čovjek koji doprinosi čitav svet i ljudi su to prepoznali i sama činjenica da većina naših članova, oni koji nas podržavaju su iz drugih sredina, ne samo iz srpske etničke sredine, da vlasti podržavaju, da svi drugi, mislim da je pravi način. Tako da smo na neki način se približili tom, kako bih rekao, mainstreamu i to je verovatno jedan od osnovnih razloga zašto Tesla Forum postoje značajna organizacija u Australiji. Idemo u susret Teslinom rođendanu, da li Tesla Forum nešto priprema? Pa mi svake godine organizujemo od 2004. godine i to je bila jedna od prvih aktivnosti, pokušavali smo da obeležimo na neki lepi način. Obično bi to bilo organizujemo večeru i predavanje i onda smo na ta predavanja zvali uvek da, na primjer, nam neki istaknuti naučnik ili neko drugi drži predavanje. Ne mora da bude samo o Tesli, ali da ima neku vezu sa Teslom. Tako da smo, na primjer, imali naučnika godine Australije, Davida Blaira, čoveka koji je stvarno vrh u nauci u zapadnoj Australiji i tako dalje. Imali smo Briana O'Briena kada je bila godišnjica Apollo programa, kada nam je govorio o nekim transmiterima, jer je on radio u Americi u NASA i slao neke transmitere na mesec sa Apollom. A imali smo, na primjer, govornike koji su sa drugog aspekta govorili o Tesli. Imali smo, na primjer, našeg zapadno-australijskog vladiku Srpske pravoslavne crkve, njegovo preosveštenstvo Irineja, i on je govorio o vezi između duhovnog i naučnog u Tesli, što je bilo izuzetno zanimljivo. Za mene je bilo malo neizvesno kako će to biti, jer nama na večeru dođu ministri iz Zapadne Australije, dolaze gradonačelnici, dolaze naši ljudi, dolaze razni i bilo mi je neizvesno kako će to da se prihodi. Međutim, igla da je pala, čulo bi se, to je toliko divno bilo. Ili smo, na primjer, Vladimir Jelenković, tadašnji direktor muzeja Nikola Tesla i mnogi drugi. Jedne godine smo doveli Ursulu Jović da nam peva na proslavi Teslovog dana, srpsku, aboriđansku, australijsku čuvenu glumicu i pevačicu, tako da i to je, na primjer, bilo neki drugi osjećaj. A kažem, pokušamo da nađemo razne vidove da bismo ljude privukli, da bismo tu informaciju o Nikoli Tesli, njegovoj zasluzi i nasleđu proširili. Zapadna Australija leži na sirovinama, počiva na rudarstvu, industriji, kaže Grbović i ističe da se pre 7 do 8 godina mali broj studenata upisivao na tehničke nauke. Taj trend se menja, a Tesla Forum se zalaže za podsticanje mladih da usmeravaju svoje afinitete prema nauci i tehnici. Tesla je jako interesantna ličnost, veoma intrigantna, zanimljiv karakter, a potpuno čist. I za mlade to je jako interesantno. Sad pogotovo kako su se pojavila ova Tesla automobili, Tesla superkompjuteri i tako dalje, to još više njihov interes inicira i to nekako na plodno tlo je leglo i tako da smo srećni što i tu ima interesovanja dosta. Koliko mladih ljudi učestvuje u aktivnostima Tesla Foruma? Pa, jako mnogo, kažem, naša saradnja je najčešće sa univerzitetima u Zapadnoj Australiji, to sa 3 najveće univerziteta i sa srednjim školama, takođe i sa muzejom za nauku, za mlade, što je ustanovljen tamo. Ono što pokušavamo, na primjer, nas jedno 10 koji smo otpočeli taj Tesla Forum, smo tokom godina sve one što smo ciljeve postavili, sve smo postigli u 5 ili 6 godina i onda smo pre jedno 4-5 godina počeli da razmišljamo šta ćemo mi to još da uradimo, da smo prevazišli sebe, u principu vi ne možete sa novim idejama da dođete do novih ideja od istih ljudi. I onda smo shvatili da moramo još da nađemo nekoga što kaže mladu krv, što bismo rekli, da osvežimo, da neko dođe sa drugačijim idejama, jer mi ono što smo mogli da smislimo i ono što smo mislili da treba da se radi, mi smo to uradili i stvarno dobro. I ono što nam se desilo je bilo vrlo zanimljivo, jer mi smo mislili možda mi gubimo taj smisao postojanja ili ono što radimo, to ćemo nastaviti i to je to. Međutim, ljudi su počeli sami da nas se obraćaju, jer izgleda i te organizacije kao i mnoge druge stvari, a posle izvesnog vremena ako pokažu rezultate, ljudi se zainteresuju i sami dolaze sa zahtevima, na primjer za predavanja, imali smo na primjer online science quiz, gde smo imali 1000 dece, mislim iz srednje škole, koji imaju predmet iz oblasti nauke iz Queenslanda i Zapadne Australije, o Tesli rade kviz.
mi na primjer to samo damo pitanja i organizujemo nagrade i to je bilo prihvaćeno i mnoge drugih stvari. Tako da mladih ima sve više, nadamo se da će biti još više, nadamo se da će nas mladi zamjenjivati ovako što se kaže postepeno i da će naći svoj interes da budu članovi. A to se pogotovo vidi kad mladi završe svoje školovanje, kada nekako otpočnu svoju karijeru, ustanove svoje porodice, onda vidimo kako polako počne interesovanje kad im dečica malo porastu, vidimo kako ih dovode na izložbe i onda počinju i da se aktiviraju, kako bih rekao, i da pomažu, jer bi želi onda da to polako prenesu i na svoju decu. Branislav Grbović trenutno radi kao regionalni direktor za jugoistočnu Evropu u kompaniji Amek Foster Wheeler, jednoj od najvećih svetskih firmi koje broji oko 40.000 ljudi u 50 zemalja sveta. Sad su teška vremena uopšte ekonomiji svetskoj, a pogotovo u rodarstvu, nema puno projekata uopšte nigde. Tako će verovatno potrajati još jedno vreme, ali sa pozitivne strane jako mi je drago što je čitav Balkan, ne samo Srbija, opet na neki način prepoznat kao resurs, jer je ovde nekada rudarstvo bilo izuzetno jako. Vremena su bila prije 30-40 godina, kada je, na primjer, rudnik bakra Majdanpek bio perjanica rudarstva, kada je bio drugi najveći rudnik bakra u Evropi. Ja se nadam da će opet doći vremena kad će ovde biti projekata. Ono što je lepo takođe da su neke od najvećih svetskih firmi ovde prisutne trenutno. To su do duše rane faze projekata. Mi vidimo ovde Rio Tinto, Freeport McMoran, First Quantum i druge vodeće svetske rudarske firme. To ne znači da će one raditi projekte, jer rudarski projekti su malo specifični od momenta kada mislite da u zemlji imate nešto što biste mogli da eksploatišete, do momenta kada vi to izučite, uradite studije, projektujete, izgradite postrojenje, prođe po 5, 8, 15 godina, a najčešće se nikada ne desi. Ali, kažem, opet, sama činjenica da su tu, da su neko interesovanje pokazali, je pozitivna, a sa moje neke, što se kaže, sa strane moje srpske, kako bih rekao, je ono što bi jako volio je, na primjer, da to iskustvo bude pozitivno, da se stvarno neki projekat uradi bez mnogo prepreka, kako bi se demonstriralo da i u ovom delu sveta i u ovoj zemlji ovde može da se uradi efikasno nešto i kako bi se privukle nove investicije, kako bi bilo više posla i kako bi ljudi mogli bolje da žive, jednostavno tako. Imamo i negativnih primjera iz nekih susednih zemalja gde su projekti nailazili na neke prepreke koje su praktično odugovlačile izvođenje projekata i gde su, na primjer, propustili priliku da iskoriste neke investicije. Ja se iskreno nadam da će Srbiji to biti bolje, pa sad vidjet ćemo što kaže. Kosovo je od uvijek bilo bogato rudama. Da li vam je poznato šta se dešava s tim bogatstvom? Pa nemam ja puno informacije sa Kosova. Kosovo jeste bilo i jeste bogato rudama. Verovatno je to jedan od osnovnih razloga svega što se dešavalo, bez obzira na druge konflikte. Mislim, svi mi znamo da je Kosovo jako bogato lignitom. Lignit jeste možda prljav ugalj, što se kaže i sve, ali to je jedini resurs koji postoji i praktično jako je malo ostalo lignita u Evropi za energetske potrebe. Mislim, to je Turska, to je Grčka i to je Srbija sa Kosovom. U Metohiji još nije ni zakopano, koliko mi je poznato. Na tome to su velike rezerve, potom olova, cinka, ali nažalost jako malo informacije sad ima i očigledno to nije po našom kontrolom trenutno, mislim srpskom, tako da ne znam kako će se to dalje odvijati. Naravno, kao čovek koji je odavde, koji je Srbin i sve, to mi je jako žao. Ja sam dosta, kad sam počinjao sa poslom i radio dole preko Rudarskog instituta, gde je bilo moje prvo zaposlenje i imam jako lepe uspomene i profesionalno, pogotovo vezano za našu nacionalnu i kulturnu baštinu. Šta biste promenili u Srbiji? Ja sam uključen na neke načine u neka dešavanja od članstva poslovnog odbora Dijaspore pri Privrednoj komori Srbije i kroz te sastanke, kroz te kontakte pokušavamo na neki način da pomognemo ono što možemo. Ja nemam uticaja i ne znam u nekim oblastima, industrijama kako se radi, ali ono što mogu je da pomognem srpskim firmama da dobiju šanse, možda da konkurišu na nekim projektima i tako dalje, ili možda nekim savjetima, ali opet osnovni kriterijum svugde, jer sve to naš posao je da moraju da dokažu da mogu nešto da urade kvalitetno i da moraju da budu konkurentni sa cenom. Tako da
mislim da svako od nas ko živi, bez obzira koje profesije, ima tu neku dužnost, ako ništa drugo, tu nam žive prijatelji, rodbina, roditelji. Šta ste uspeli da ponesete, a šta je ono što niste uspeli da ponesete u Australiji? Pa, kako da vam kažem, to je malo teško pitanje, ne znam šta bi vam odgovorio. Ja sam, na primjer, kao što sam napomenuo, stvarno dosta po svetu živeo i radio pre nego što sam otišao u Australiju. I trebalo je nekako meni da bude najlakše da se odmah aklimatizujem, da kažem super, nema problema, tu smo. Međutim, meni je trebalo, iskreno moram da kažem, jedno 7 godina da se nekako saberem, jer smo mi tu ili smo ovde, što se kaže, privremeno prošli. I danas kad me pitaju ljudi, kakvi su vam planovi kad se vraćate, ne znam da odgovorim. Emocije su ovde, ali nekako emocije su i tamo sada, jer ipak smo 20 godina i nešto proveli. Ovde su mi svi pravi, oni najiskreniji prijatelji su iz detinjstva i tu nema dileme, makar mom viđenju i mislim oni me raduju što kaže porodica, familija i tako to. Emocije su tu, što kaže, svest je tu, ko sam, šta sam, koje je moje poreklo i sve. I kod moje dece je jako izraženo, što mi je isto drago, ali ne mislim da smo izgubili, daljina čini svoje, ali opet u današnje vrijeme to nije tako teško. Mislim, eto, 18 sati leta, tu smo, internet, i pogotovo sa ovim mojim poslom nekako mi to možda ne osjećam toliko nostalgiju zato što sam često. Jeste da je na 2-3 dana, 4, ali sam tu svaka, da kažemo, 2 ili 3 meseca. Da nije tako, možda bi se drugačije osjećao. Šta poručujete mladim ljudima u Srbiji koji žele da se otisnu u svet? Pa ne znam, opet kažem, nekorektno bi bilo ja da im poručujem ili da ih savjetujem da idu ili ne idu, gde god da su, samo da budu uporni. Niko od nas nije, što se kaže, ni genije, ni ovo, ni ono. Ljudi u svojoj profesiji svakoj mogu da budu odlični. Ako su dobri, ako su uporni, ako su vredni, uspeće. Mislim, apsolutno sam siguran. Mislim, minimalna je mogućnost da ne uspe, gde god da odu. Ako već idu, verujte u sebe i radite. Mislim, to je tako. Ljudi, ono što mogu da kažem, možda eto da nadopunim, ja kad putujem po svetu, naveče kad sam u hotelu, onako čovjek kad legne samo uvek kraj kreveta obavezno ima Biblija, ima telefonski imenik. I ja sad imam neku naviku da listam kroz telefonski imenik da vidim da li ima Srbija na ovo, da li ima Jovanović, Petrović, Đorđević, nije bitno. I nema mesta u svetu, nema u Patagoniji, u Argentini, po Južnoj Africi, gde god sam bio da nisam našao neka naša prezimena. Naši ljudi su sada svugda. Sve ove nesreće i migracije od početka 19. veka do danas, nekako rasuli smo se po svetu. Sad u Australiji je vrlo zanimljivo da ova najnovija emigracija iz 90-ih, puno izbjeglica i svega je došla, deca su im porasla i školovala se. Sad kad odete u bilo koju firmu, malu ili veliku, naćete neko naše dete ili mlađeg čoveka, ja stalno dete, koji je polako, vidite, prošao kroz taj middle management i neki dolaze na jako visoke pozicije, imaju jako visoke odgovorne pozicije i to je jako lepo. Ono što je bitno je, na primjer, na neki način animirati ih ili pokušati zadržati tu vezu. To je jedna možda od velikih stvari Tesla Forum što je također učinio. Nisu svi naši ljudi takvi da vole da gledaju, da idu samo na fudbalske utakmice. Mi tamo imamo puno klubova u svakom mestu, Bele Orlove, Beograd i tako dalje, ili u crkvu ili na neko drugo. Neki imaju drugačije interesovanja. Kroz Tesla Forum mi smo jedan deo tih ljudi, neke vrlo kvalitetne ljude vratili u tu našu zajednicu. I oni su spremni na određen način da sarađuju i zainteresovani i tako dalje i njihova deca kasnije. U godini obeležavanja 160. godišnjice rođenja našeg slavnog i po svemu jedinstvenog naučnika Nikole Tesle, pitali smo se šta i koliko naša dijaspora u svetu čini u pogledu očuvanja lika i dela velikog naučnika. Podstaknuti na susret sa Branislavom Grbovićem, potpredsjednikom Tesla foruma iz Perta, koji često boravi u Srbiji, iz razgovora sa njim zaključili smo da se naša najudaljenija dijaspora pre svega zalaže za prenošenje uspomena o Nikoli Tesli, njegovih istinskih vrednosti na mlade srpske generacije dalekog kontinenta. Upravo gospodin Grbović je jedan od pokretača takvog razmišljanja, a možda nas baš zato njegovi ljudski i profesionalni kvaliteti nisu ostavili ravnodušnima.